Intay kita tirabong kan pinya mga kamix vlog. Yun. Dahita tipag naan tayo. Ada ija kalding pa lang hanganay paapon. Mayat ti ag sor no kastoy nga mumalam dito e probinsya. Intay agbirok ti masida nga libre. Puwera day tinwang. Ado ti masida dito basta nagagata nga panagbirok. Karkaro no kastoy nga agrogi ti panagtutudo mga kamix vlog. Ni nagbungan na gito sanpol tayo to yun. Ado ti prutas tayo to eksakto to no nakapanunot tayo nga agawid dito yung ag-stay kat ada ti banbantayan. Barbarang ano ada maala tayo tadda nga rabong. Oops. Uy. Ang damat may sangam basta na sobraan ti kadakkel na nga muray basta ada mayawid tayo nga dengdengen mga kamix vlog. Talaga nga may sat dito rabong nga nakita tayo mga kamix vlog, at least mabalinan dito 'yon. Oh. At least dakkel metkit di. Manay nga igisa. Pantay mat kita tipin niya madamdaman. Yun. Balin dito yun. Yun. Di may isa. Ado ti mula nga kasto dito mga kamix vlog. Isong awan problema no panggap ti mamerienda.